Atetakire ripoti regweterine antu babaingi na ndi munini wa gavana kaunti-ini Meru Mutuma toithinkia na umirite werune ria mbere na kuga gavana Kawira mwangaza na mwathurite kiriuriti ngugi bwa kaunti. Akiaria rima wa Mutuma augite ni karakiri akionaga jaka mantu jakabwa indi ona no kaja kuthuka NKURUKI. Mutuma ariuga ati kira kairi ni untu atetheria BOBICI yawe bonthe ni barabutirwo ngugi ni gavana Kawira na kinya ATITAGAGWA MICEMANIO ya UBICI kwariria uriti ngugi bwa kaunti ya Meru. NKURUKI na wina report ija. Ndede atafix ntikumenya kethira kambatire cooperate ndenja ya thirikari kana ndendene ya thirikari. Relationship yakwa na gavana kambue kwaria uma tutere akwaria ibuo mabwana. Ni miario ya munini wa gavana Mutuma twethingia akionania kuinyeleka kunene kuma kiri thirikari batongerete na gavana Kawira mwangaza na arakuwa mwaka yumwe yura yurikite kuthira utongeria nebo yuithirito yura yo kuinyilwa kiriwe kinya kithira na arakiri mathina kulukirite obicine ni nkabo kuria kubutirwa ariti ngui bawe na kinya kuria kumenyethwa micemanio ire wita na mbere rekano u ari munini wa gavana na rira aroneka micemanio ni ngarama ciawe cia kiondo atumaira. Kambue ndi deputy governor mantu ni yethirite yendelete lakini kambue uni ya Mutuma ntwethingia ni kwithirite kwina mantu kadhaa yethirite yekarika antu bambira deputy governor turawarie ariria mantu yauto kuibwa ne yokarika ariria nteto uto kuibwa tiangari ariria nteto uto kuibwa si ofisi. Kambue mwaka yumwe yu kireni yuethirite yuina challenges ona successes. Bwambere tuigu kuma ofisine katiba ya Kenya ni gutwira ni ate tugaukuma na staff bari kutoke ya nabo ofisine either ofisi ya governor na kinya ofisi ya deputy governor. Woni ni ndaerwe kanyaga kwithira ndina secretariat yekwa kana antubara mbatire kuritaniria na bongoge ofisine ya deputy governor na kinya mama governor noe na kanya kawe ka kwithira na ariti ngui bawe bara batire kuritaniria na bo ngugi ofisine yawe. Ofisi ya deputy governor ire independent no ntone kando na ofisi ya governor kambue niete ni ukumeri na njirete agirite. Ofisi ya deputy governor ni ukumeri na njirete agirite. Bwambere ofisi ya governor ya deputy governor nimbatire kwithira ndi na kanya kamuntu witawa PA kana personal assistant. Ofisa ungi batire kwithira ndi noe ofisine ya deputy governor ni secretary kana uromenyaira document na records na ageni. Wabathatu nimbatire kwithira ndi na muntu witawa driver ona kinya nindari na imbatire kwithira ndi na officer witwa office administrator kinya kethira indari na officer yo. Lakini kambue as we talk now, as we speak at this juncture, officers barambatire kwithira nkiritanairia na bongoge ofisi nekwa. Wambere urawetere urobutirwe ni secretary okwa witwa Bahati na abutirwe ngugi. Wabairi urawabutirwe ngugi ni driver ora ndandikite na atetha cia kinya ari deputy PA wa PA okwa tawe Poi Kamati na abutirwe ngugi. Wabathatu urorititirwe ofisine kwa ni office administrator urawoni ni ngwanda ekirite ofisine kinya kethira ni permanent and pensionable but ndamuyukitie akari deployed ofisine ya deputy governor ari office administrator owitwa Nefat Kenyua Meme. Kuringana na ntwethingia na kinyite muthia na nikio atumia ciumiritie werune utariria mathina ya akiwa kinya mucemanio barari na yoyo atongeria bonthe ba Mount Kenya na rais wa Nthiguru William Samoei Ruto amwe na munini wawe Rigathi Gachagua hatamenyethetwe na araikinyiria na ngarama ciawe na amwe na rais kubera baswe ngwataniro kaunti-ini ya Meru yoro PA wawe na retirwo mbungoro cia UBICI ya ariti ngui na riu uti muntu ati MICEMANIO ya Nakuru kambue waunda uantethirite ngita wa MICEMANIO official
MICEMANIO official ntithirite nke ya informed the communication for quite some time, for almost kuma mweri wa tano ni ciaere cut off na MICEMANIO important era nteta jwa mbere ni MICEMANIO jwa cabinet. I'm never invited to the cabinet meetings. MICEMANIO engi the most recent president narari na MICEMANIO jwa atongeria BONTHE ba Mount Kenya kiri state lounge ya Sagana. MICEMANIO yo ntaere facilitated mbita so ntetere. MICEMANIO yo ngiki ndira misere not because of my choice ni kwithira nteke omba gwikia timu ekwa nara ndibarira nyumba for 1 week na kinya ningwa ndirira ni MICEMANIO wa devolution yurana yo yari a whole 1 week all the devolved units cia Kenya, the 47 counties, governors, deputy governors, development partners, the president and the deputy, the former prime minister, BONTHE ni bariko because devolution ni agenda the entire nation. Na MICEMANIO yu Kenya yu ntarikwo. I was not facilitated. Na kinya MICEMANIO yu twari na yu iso. Again, kinya yu ntaeri na kinya ntaete facilitated mbita MICEMANIO yu atongeria BONTHE barabatari ba Meru woni ndekara ya kantetari ombe athinjiri makanisa na antu BONTHE baraba wendi bubwega iturombere Meru yetu tutena county ijiri tutena konge kwa kumatoka whether in the leadership or not. Meru is our home na itubatire at all costs kuria ora Meru county na nthi yetu igakarana. Nkiripotera weru wikendi kuma Mawegembe South, Mbitao Marion Karugi.